o i se zo te chanela ka lo lom le vek chuwa tuntuma hian tual chung thu thar le India ram chung le pon te kan han thlur bing zoi zoi dona nimin lam khan kor tha khwa chuan namdang ma zon te le an hlo fa bru hoin kara in hriat thiam lo na lian taka thlenga hemi wang hian kor tha namdang curfew puan pha ani nimin November ni somni pasari khan namdang ma zon te le an mi chhor bru te in kara kuwa chungchang in hriat thiam lo na oma kholaya buaina te na wa chuak ani hemi wang hian kor tha join VC te le all NGO te chuan kor tha kho chunga namdang curfew an puang hiala hei hian zoma hlo hlea ma zon te le bru te in kara po boruak thalawa omzui lo nia soi ani heti lai hian Indo Bangladesh ramri Meghalaya curfew zan curfew an puang ve bok Meghalaya East Khasi Hill district thu nei tu te chuan dan lawa ramri a lu ruk tum le helpolin poi khoina an thlen lo thona oma wangin Indo Bangladesh ramri a zan curfew an puang ni an soi he thu pek khi district magistrate RM Kurba ti chuani in thlani chung kalpui ani ang zero line atanga ke em khat huam chunga zandari atanga jingda rukleng veiwa khapani Kurba join international ramri mun then khata buaina ala chuak renga dan lawa pem lut helpol member lut dan lawa bungrua tolru thin tele poi khoina thleng theidin huna an om ni in asoi thu nei tu te chuan poi khoi tu tamjok te chu zan lama an che thin ni nan soya remna le mona boruak ti chhezonga che an tamti an tar langa thupek ti chua chuan Bangladesh sa lu tum emo India ram chunga lu tum emo po khap ani ti tar langin dan phallawa mi panga emo aya tamemo pun khom ral thuam le akai hnoi phur bong kuwara sangha mejele thingpui fe tol ru khap ani boka district thu nei tu te chuan zan curfew puan ani chuan ven himna din hmuna ti ziom dona ram ria hmun der thong la ya boruak ral muang zoka thlen don ni in an soi ani o kan state thren om Asama hian Himanta Biswa Sharma hi CM chaktak ni te pona langa ahmalak na hi chakvio maya Asama dan lawaron pem lu tam tak no chorun puya kalpui te kha an state tan chuan thilom takani nge yang heti lai hian Asama chuan hei nupui pakhat aya tam nei khapna dan an pharta hei hian soisela hloa amai ro chu kaltlang pui nge yan tum thung hei hi muslim sa khopeng pakhat nek na anga ngai thei hial turin social media te po in beina halian khop maya kan thre tang khan muslim ho chuan nupui pakhat ai tam te po an nei thei ani kha khatiang dan kha hei hian aron kal dona Assam hi BJP sarkar na hania muslim pung chaglutuk danna ta na malak na pakhat te po ni mayangem Assam Legislative Assembly session nei mega Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan mi patana nupui pakhat aya tam nei khapna tur bila phara he bil hi pasania lo a chantir ani hnuwa nupui pakhat aya tam nei chu poi khoina kumsari thlenglung in tan tir theina ani don ta ni Chief Minister Home and Political Department changtu ni bok Sharma chuan Speaker Biswajit Daimarian aphal saknuwa the Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025 hi aphara Bill Pharma hian aptu party Congress CPIM le Raizor Dal MLA te chu house atengin an chuaka anom lo line bill hi pharani bill hi state pum 6 schedule area ti lawa chuan man vek tura ti ani bill a hian nupui pakhat ai tam nei chu poi khoina lian taka tarlan ni in kumsari tan theina ti ani nupui nei lain anupui nei zepa midang anei belle ani chuan kumsom lung in tan le poisa choi tir thai ani don boka khapna dan manani nuwa nupui pakhat aya tam nei in nei tir tu chu kumhni lung in tan le cheng nuai khat singa thleng choi tir thai ani don boka khotlang hruai tu nu le pa le enkol tu in nei chungchanga thil dik lo om zep tu te po kumhni thleng tan tir thai ani dona cheng nuai khat choi tir thai ani don boka ni nupui pakhat aya tam nei dan thar manga ko tin thiam lo chan tir te chu sarkar na an dil thei don to lawa chu baka state sarkar fund manga na thowa chhor lo tur ti ani sarkar scheme engma pek lo tur ti in Panchayati Raj Institution Urban Local Bodies in thana an chu thei don lo bokani heti lai hian Indian Army le Nepalese Army te chuan nun chan zirna exercise Sura Kiran 19 2025 chu Pithoragar Uttarakhand antrana
nun chan jir ho na hi ni som pali o tur ni in kumin hiram panhe sipai nun chan jir ho tum som pakwana hani India le Nepal sipai nun chan jir ho na hi tlang ram hnuai in do dan le fir fiak pol beina konga tho ho na tha nei theina tura duan ani hei ba ka hian theina sang khove la remna le muan na thlen tura tho dun chu thil tum jinga mi ania chemical tlang hian ram panhe sipai te chu in rin ton na le tho dun na tha siam tumani boka nun chan jir ho na hi kumina ram panhi te hian anin thlen chhok thina Nikuma 18 Battalion Level Joint Military Exercise Surya Kirana Khan Indian Army Contingent mi zathum somthum pali omna chu Salchandi Nepal training an lo chim to boka Ministry of External Affairs chuan India le Nepal hian hun rei taka tang to in defense le security a thodun na thatak an lo nei to ani na tar lang hani Nigeria hi helpol tena mi an ruk bona hluarna ram hani na pang ruk bau treu angte mani pon mi zathum chong no pang ruk bau kha mi somnga velan tlan chuak ani nge kha tiang kha nia Nigeria Rama Government Girls Comprehensive Senior Secondary School GGCSS Zirlai me se somni pali ruk bau te chu kar khatnu wa chuan ni ti an president Bolat Tinubu chuan a soi an chuadan kim changero atar lang lova KB State Government Girls Comprehensive Senior Secondary School te hi November ni som pasari khan silai keng tenan lu chila staff pakhatan thata Zirlai me che somni panga an ru chuaka ma se an jinga pakhata tlan chuaka Zirlai ruk bote chan chu an ni theina atan security force te chon ma an la a kar khat nuwa chu an ni theita ni Nigeria rama hian Zirlai ruk bo thleng fo ani ruk bo rubo tu te hian tlan chuana tan sum an phut thina heng Zirlai tunan ruk bo no pang chua an ni theina tan sarkar hian chuma pek lo soi chiang lo president chuan security force te malak na afak thu chawa soi kumsan le som pali atang kha Nigeria rama hian Zirlai sang khat janga chuang ruk bo an ni to kar liam ta jir top ni khan Nigeria State Catholic Boarding School St Mary's School atangin thoktu le Zirlai jathum vel ruk bo an nia Christian Association of Nigeria chuan an jinga somnga vel an tlan chuak thaya midang jan hi somnga an chin hriat alani lo ni in an tar lang hani hetianga Christian ti du dana engemaw zat thlenna Nigeria hi Trump po khan vau khan na apetoa Christian te thawang na takin Trump khana hauti takin kan puanga tuna hian news thar Donald Trump nengtin nge Nigeria hi ti le don ti hi news thar kan la hrechi alova ma alak chho zel te po rin ani kan update zel don nia Israel in India marchaka judate hruai kirna tur bilapom kan hriat angin mizo jinga po Israel nambo nia in chal tam takan oma Israel rama pem ta engemaw zat te po an oma Israel mizo ti te pon tun huwa kan han hre thar le a tin Manipur atangte Mizoram State then omle mun then ka atangte pon Israela pem thla soituran omnuka zona thlak Israela pem thla hi thanem takanom ve to ni tuna hian India marchaka judate hruai kirna tur bil Israel chuanan pom Israel sarkar chuan India marchak biala judami benai manase inti te kumnga chunga Israel rama hruai rotna bilapom India marchaka hian benai manase inti hi mi sanga zariat velan la nia chutani Jewish Agency for Israel chuan cholni khan sarkarina pomtak bil mang hian benai manase te chukum sang le somthuma hruai ho man vekan tuma kumsang le som paruka mi sangkha jani hruai ho na tur po an lo pom to ani kha judami te hruai ho tur te hi Jewish Agency ba ka hian Chief Rabbinate of Israel Conservation Authority le Population and Immigration Authority te chuan buai puin interview te an nei ba ka an kalna tur thlona te Israel rama anom zui dan tur te an buai pui don ani judami ta hruai kirna tura tan le anomna turin hebrai tong an zirtir le an mamo dang pek na atan hian US dollar makte doi somni pasari vel special budget siam tu mani boka Israel hian benai manase member sangni zanga vel hruai kiran lo ni toni India rama benai manase inti te hi juda hanni MT chungchanga inhialna tam takalo om to kumsang ni panga khan Sephardi nam Chief Rabbi Solomo Amar chuan juda thakal zela apoma hemin hu hian Israel rama hruai kiran ni na tur hi ruam man chho ani zui ta ni heng nam hian manase thla
kum sang ni za sari liam ta atlan sia nam som singa pakhat ni nanin chhal ani khati china khan kan han du tok le photanga khovel thil thleng thar te he chanela hian ti chhuat thina nen lo nga chang zel don nia